S blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Raško-Prizrenskog i Kosovsko-Metohijskog gospodina doktora Artemija. Vidovdan i Kosovo u srpskom narodu, autor episkop Artemije. Vidovdan i Kosovo su sinonimi. Oni su u istoriji srpskoj vododelnica i merilo, bilo da se pomenu zajedno ili pojedinačno. Oni dele sudbinu Srba, kao i našu istoriju, na događaje pre Kosova i na događaje posle Kosova. Ovde reč Kosovo nije geografija, već ideologija i ideal. Ideal postavljen pred srpski narod u celini i pred svakog Srbina ponaosob na Vidovdan, još one davne 1389. godine. Tada je Vidovdan postao naša duhovna vertikala, ontološki najznačajniji datum u srpskoj istoriji, događaj u kome je kulminirala sva naša istorija od dolaska na ovu balkansku vetrometinu s jedne strane i kamen temeljac na kome se gradila sva naša istorija od Kosovske bitke pa sve do danas s druge strane. Vidovdan je postao sočivo koje sabira u sebi sve što je svetlo, sveto i čestito bilo u našem narodu pre Kosova i koji iz sebe širi i rasipa svetonosne i čestitotvorne zrake na sav naš narod i na svu našu istoriju posle Kosova. Vidovdan je zenit nad našim glavama, ali i temelj pod našim nogama. Vidovdan je zaista Vidovdan, kada se jasno vidi i sagledava kroz vekove ko je vera, a ko je nevera. To je večito srpsko ogledalo. Vidovdan je samo drugo ime za celokupni tok naše istorije, te je stoga dan koji neprekidno traje, dan bez smiraja sunca, kao što je i Kosovo pojam za svaki boj što ga bijemo na ličnom i opštenarodnom polju, kao i simbol svakog stradanja srpskoga naroda na pravdi Boga. Kada sunce zađe tom istorijskom Vidovdanu, zaći će sunce i celom srpskom rodu i više nam se neće roditi, jer neće biti Srbina da bi mu se sunce nanovo rodilo. Upravo zato što je Vidovdan opredeljenje za carstvo nebesko, ne samo kneza Lazara, nego čitavog srpskog naroda do Kosova i posle Kosova. Vidovdan označava srpsku večnost u trajanju. Bez Vidovdana nema nam vida ni istorijskog, ni duhovnog. Sveti knez Lazar je na Vidovdan doveo do vrhunca svetosavski ideal srpskoga čoveka, ispunio svetosavsko srpsko evanđelje koje sažeto glasi: sve za Hrista, Hrista ni za šta. To je opredeljenje za carstvo nebesko, za večne duhovne vrednosti, večnu istinu, večnu pravdu, večnu nadu, večni život. Tim vrednostima je sveti knez ispunjavao svoj zemaljski život. Za te vrednosti ga je i položio. To su vrednosti za koje vredi živeti, ali za koje vredi i umreti kada to zatreba.
One su važnije i trajnije od običnog prolaznog zemaljskog života. To je Svetolazarevski zavet i amanet svakom Srbinu. U njemu se rađamo, u njemu trajemo i u njemu umiremo. Ko drukčije misli i umuje, on je Srbin samo po biologiji, ne i po duhu. Srbija i danas postoji i opstaje zahvaljujući onim Srbima, makoliko malobrojni bili, koji su lazarevsko opredeljenje učinili dušom svoje duše, srcem svoga srca, zenicom svoga oka. Kako onda, tako i danas. Vidovdan je vododelnica ne samo srpske istorije, nego i samih Srba. I onda i sada Srbi su se delili zbog Hrista i Carstva nebeskog. Pobeđivali su uvek oni koji su bili uz Hrista i sa Hristom, makar oku nepristrasnog istoričara izgledalo i drugčije. Knez Lazar i danas živi, jer njegovo opredeljenje živi i traje u dušama miliona Srba koji ga verno slede poput kosovskih vitezova. Nažalost, kako onog prvog Vidovdana, tako i danas, nisu malobrojni ni oni Srbi kojima je više omilelo carstvo zemaljsko. Za takve ništa u našoj istoriji, u našem narodu, pa ni sam taj narod nije toliko sveto da se ne bi moglo prodati, unovčiti i izdati kao i za Vuka Brankovića. Na Vidovdan, pre više od 600 godina, svi Srbi su bili na Kosovu polju, ali nisu svi bili iste misli i opredeljenja. Tako kroz celu našu istoriju, tako i danas. Svi misle o Kosovu, govore o Kosovu, rešavaju problem Kosova, ali Kosovo vide i doživljavaju različito. Od Kosova i oko Kosova ljudi se dele na dva tabora. Jedni Kosovo vide kao poraz, drugi kao pobedu. Jedni kao događaj zbog koga smo pali u mračno 5-vekovno tursko ropstvo. Drugi kao događaj zahvaljujući kome smo to ropstvo izdržali i preživeli. Jedni kao grobnicu u kojoj su sva naša nadanja zakopana. Drugi kao izvor svih uzvišenih stremljenja i pregnuća u našem narodu. Najzad, jedni Kosovo vide kao mesto na kome je čitav jedan narod izvršio masovno samoubistvo. Drugi kao žrtvenik na kome je čitav jedan narod kolektivno i svesno prineo sebe na žrtvu carstva radi nebeskoga i time postao jedan krstonosni i mučenički narod. Otkud tako oprečni i dijametralno različiti stavovi o Kosovu našem narodu? Na to pitanje postoji samo jedan pravi odgovor. Oni su nasleđeni od onog prvog Vidovdana. Tako je bilo i onda. Jedni su bili uz Vuka Brankovića, drugi uz čestitog kneza Lazara. Sve je zavisilo, kako onda, tako i danas, od sadržine i opredeljenja svake duše. Je li duša ispunjena zemljom i težnjom za zemaljskim carstvom, ona Kosovo doživljava kao poraz. Je li pak ispunjena večnim vrednostima i usmerena ka carstvu nebeskom, ona ga doživljava kao pobedu. Za prve je Kosovo nečuvena tragedija, jer kako veli sveti vladika Nikolaj, oni govore,
Kosovo je zaustavilo točak naše istorije, unazadilo nas je. Da nije bilo Kosova, mi bismo danas bili veliki narod. Nasuprot tome, po Svetom Vladici, baš nas je Kosovo učinilo velikim narodom. Ono je naša narodna Golgota, ali u isto vreme i naše narodno vaskrsenje duhovno i moralno. Ko je u pravu i gde je istina? Nepogrešivi odgovor dat je jednom zauvek još onog prvog Vidovdana. Jer ako je ko na Kosovu pretrpeo poraz, veli opet sveti vladika Nikolaj, pretrpeo ga je gospodin Vuk Branković, a ne knez Lazar. Ko žrtvuje svoj život u jednoj borbi za istinu i pravdu Božju, žrtvovao je najveće što je imao i mogao i pobedio je. Makar bitka tehnički bila izgubljena, on ostaje pobedilac. A pošto je sva srpska vojska na Kosovu polju pala, i to dragovoljno za istinu i pravdu Božju, to je ona i pobedila.